Mutagari wa Meru TV ni ntuko ya Jumanne tariki 17 amukira nkatho cia mwanya ntere chionde irawitite na mbere na gukenera mibango ya Meru TV ngitikano ithiretu ukimama na wokira uri na thiria injaga ya mwiri kuma kaunti ya Meru munkanthiguru yonthe ya Kenya kugwatogeri tithira tukumurikaga na gutegera mantura jathirita jagikara aranyumene tukamurika na gutegera ngatheti nendene ya Meru TV mangatheti na nyumene tukathira tugitonyaga ndene gikaro gitu ikia turinga ime ara tukathira tukiaraniria na umwe wa atongeria na nkurukia thoji ba siasa twithira tukumenyaga mwerekera jo county ni juriku mwerekera jo nthiguru yonthe ni juriku. Karibu sana onbeta wa Danish Mutuma Muthomi ejena Meru TV rukiri twambirie na gicigo bunge getigana East nera mujumbe wa Nterezi Mheshimiwa Mpuru wa Bori na ugetageta na mbere na kugwata mbaru amona kuigika na nkurukiko karia waziri wa Roje azanthigurone tawe Eric Muga. Mpuru wa Bori akiaria kagitana karara na nkana yagira ambassador ikire chukuru chiari toba kwana ndene ya wadi ya Thangatha na menyerete bamwe batongeria nikira Mpuru akuga atongeria baba haba gisiasa ndene county ya Meru ne baba kugeria kweberia waziri Muga kirigitegeke nkoroki. Mpuru wa Bori na shumirite na kuga ati agatigera gitegeke ke waziri wa Roje gitego tunyo Eric Muga na nkoroki gitekweberwa kuma kemukari wa county ya Meru. Bye bye kaburi bye 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 no koramba bye bye kaburi bye bye bye. Ni ukorethia ntere mwanya nche gicigo mbunge iketiganisti kiri micemano enu bombecha chembasari irawetithitwo na mbere ni mbunge wa gicigo mbunge iketiganisti Mpuru wa Bori akari Mpuru na uite na kulikithia burati itikire waziri wa Roje Eric Muga omba kuthira gichuno gitikiao na kithira kirenkano kiri kathuri murungi lakini kwenda kuwa gitigie toka kana yembeao kutoka na kala kaito Eric Muga ka minister kutoka na kala kaibwe kathuri ngero tikiawe bugenda loi bugenda twanyambene bugenda loi ango ndo bwira antubetu ango ndo bana antubetu ma keuke yeto kena mauru ya yeto ejera chamba ejera chonje ake akoda kana kaiga nini na Mungu atatherie karona gete lakini mtakwatele batwe angaimendi tutana minister tolendale minister eneneimendi bugenda bulu antubetu kuruki. Mpuru wa Bori na Rais William Ruto eke akwithira na kwenda kuninkanete ke waziri ya kaunti ya Meru akethira gitongethe giteke Eric Muga endethire bakiongelo itikingi angora Ruto ni Ruto turasora baku ake akwithira kwigitoko na kunenkana ndeneimenti ukayuke kenyambene banegera itebie ku kithomba na kathuri muronge twakwere giteke senator ya gatano kinyago rwagizo otuwa ogoro kunate otuwa ogoro agona otuwa ogoro lanyiro otuwa ogoro baranga otuwa ogoro meditato otuwa odeno wichi ake kwenda motiania no to Mpuru imoyo mume amamara mweko ilio bikimwa mamia wa tongo ogageza to hapana nini ngaraganda ntera kama tiania kwa bailetie ntera kama yambia kwa bailetie ake akoda ko yete kurenganwa tesa ovimenti yete kibati kwa ya tiania tokana wa minister kinya watu wa agriculture akaba kwa tiania ya kabobotani Mpuru wete bobakari atongore banyambeni bethirite bakiwata mbaru mawaziri bakuma ntere inge ende batekulwa ni bibioto mabe bobodho kure nyambene na bendera bwana boloi ndonga ina yokiete tutarwa kabendo mio ayo kiete tutarwa mundora wetu mto mwirari ayo kiete tutarwa kereto la minister tutarwa mukende la minister tutarwa au moromere reto na kama akanga loko wale ni ndo kaduri yeye kana twi na Mpuru ndo abori yake au wolota ugana kabudisi buloi wolota ni abu yangu ambato no agerio mai imeki ngutasi ngendele na buri sokera kanga kaburi nanda wande gizo ndego
muthia buruwite kathuri murongo utibwamba kwithira giteithia kaunti ya Meru kumba kwithira kuthura itigiko o seneta oria maseneta ba kaunti muturi bethirite bakiritira karibu ngo ikoneka tura itibitanthatu tukathura gavana tukathura president tukathura senator umire tukathura MCA na muyumbe ya mburu na itio bibyombe biena guoko biena bio muntu abukailelia akorote mbecha irwake abote isiolo urowekera maram indulo senator wa isiolo irwale ke abona melao senator kataya no kude barabara sia baraka na muimbe na mutindo mbogori irwende na Meru yetu tunakathuri muronge imbia vivyako aona motiania akona ya mengera ya mbia loi aona motiania akona ya sokora akona mbio ya sokora lakini akia okuweka akubania gandu akubani hivyo Nkiripoti ya Meru TV kumatiani betanda msimuturia wa Dhirinja. Kungana kuni ati gavana wa kaunti ya Meru Reverend Mutumanto Ithingia ntukwegorwo na rombera kwethirwa agika gikaro na waziri wa Ruja Jandegorone Eric Muga nigikaro barombere kwariria manto kathumba jegiwite na mbere ndene kaunti ya Meru amwe na kwariria siwenji ya tauni ya Maua amwe na siwenji ireri ndene ya mutindo wa Jwakangangi kirimo cha mene jojo atongire kathumba na mabitha ba kaunti ni barombere kwethirwa bagikinyia ozora msiumo etonga mandiki wetu nteto agututariria Gavana wa Meru Isaac Mutumanto Ithingia ntuku ya narua nombite kwithirwa aina mucemanio jo munene abari na CS wa Roje Eric Muga aria bombite kwithirwa bakiariria mantu nkabo nkurukini baririte mantu ja sewage iria indene ya mutindo wa Jwakangangi na bariria sewage iria indene ya Maua ona nkuruki bwagwatanirite na antu bandoji ni baririte mantu ja maingi jawiti na mbere jareda komba kuthithika the contractor, but there is a lot of intervention that is taking place currently. I understand that the chair has worked in Butuati, he has worked in Lare. The chair has worked there. Yeah. He understands Mikindori, he has been to Bore, he has been to Northern South Imenti and Central Imenti. And especially those who fly, if you've flown over the Nyambene region, you might think that the entire Meru is that way. And that's why I appreciate the step Your Excellency you took when you're asking what are the steps for Meru to be also gazetted as an ASA county. We are partly ASA. That is the truth. And those far-fledged areas have quite remained. 60% ASA. Have quite remained, thank you, Governor, unconsidered. And I think I've reiterated this during my first meeting with Tana, that the development we are doing must be equitable, sustainable, and parity has to be considered. And because I know the CEO deals with Tana, he is not aware of the project that we are doing with our friends from, he has not mentioned it, the water sector trust fund. I already sent 42 million, confirm. You have it on. Yeah, that's what I'm saying. I sent 42 already. When I came in, I sent 42. And then we're in the final stages of packaging the project. I know you are dealing with ESIA, that is Environmental Social Impact Assessment. That's very good. The remaining things are advertising. And I also briefed the governor when he came in. Right. I think you make that money already at the county, right, so that we can do a project to expand your line. The Milimani line, right? I know CEO is not aware of that because that is under a different agency. Of cartels, people who have muscles in the community, they are the ones who manage the borehole. Maybe 2 or 3 or 4 people are consuming the entire volume of water and or selling to the people that they think they support them to, manipulate the community. So we want to bring that debate, engage the county assembly and the community so that all the boreholes can be given under the management of either Meru Wasco
or the mayors. I don't know. We will also require the help of the team, the technical people from Tana Water, so that we can see if we can near the we can supply enough water to the Meru people, because we know we have so many boreholes, but majority of them are broken down, and there is no one to repair them. They wait for the government to repair, whereas they are the ones who collect the fee on the ground. It was it. And I Your just Excellency, wanted to inform you. you are very good. Yeah. No, that number. The problem with our boreholes, once we drill them, there is a group that owns the Right, borehole. They right. feel entitled that they own the borehole. So even joining that scheme becomes a tall order. You have to go through what you have called cartels. Even on the ground, we have even water cartels. And water is a lucrative business. Imagine selling one mtungi for 10 shillings. One mtungi is 20 liters. And that water, maybe you are getting it at 40 shillings, as he said, for 1,000 liters. That is supernormal profits, correct? So if you give that guidance through working with them. Na jau nijo ndaikia kwithirwa nkiigua na nkiona mbita MC Mwitonga gikuripotera ndene ya mutindo wa Jwakangangi Northimenti Meru TV. Turokere manto cheki otongerine ati minister kana mujumbe wa gishuga bunge ge Central Imenti Mheshimiwa Kiremango Chini na ugite kinyawe na kwendekithia county ya Meru ithiro ikinenkera waziri obaire otore atongere kathumba nene county izi bakwithira bakiromba kuringana na Ngochini augite kiria kwendekithia ni ati minister wabaire ndene county ya Meru ethiro akiuma ndene gishigo bunge ge Central Imenti na aranandikire Mangochini aurite kathuri murungi kunganirwa ni giti ge senator kiria anenkero ni Meru na gweta na mbere na kuritira mu mirongo gikire gite giki nkoroki na ugite gite ke munini o speaker kathuri murungi akijukirie na murango jwa nyuma gukurukira uria wari munini wa rais Kagite na kau Rigathi Gachagua nawe Kiremango Chini na umirite na kuria kathuri murungi nethire akinganirwa ni giti kiria ine ya Meru na bo ni nyuma ya kari kuma ntere mwanya mwanya cha county ya Meru kumira na kuga ni baewe giti kingi kia minister na kithira gikinenkerwa kathuri murungi. So nande Mheshimiwa Kathuri atosheke kwithira ai deputy speaker wa national wa senate na kwithira ai senator wetu wa Meru. Then rutere rungi na ru itwewe CS ungi ndene Imenti ende thira umite Central Imenti. Nkoroki Kiremango Chini nonene kugwata mbaru minister wa Roje Eric Muga na kuga Meru itibatere gutunywa giti giki kia Roje ni kende kanenkerwa kingi kia minister wa urimi. Meru twina CS umwe na it has been the tradition of any government which has been in place before that Meru ithere na CS bairi ni arana ndi irombare mujumbe uju ni kitigiki ke minister wa urimi kithire gikinenkanirwa Central Imenti na gwita giutate na ure bamwe ba Meru bethirite bakiendekithia batiga kuga in case gwatuika thirikari kundicide President William Ruto akundicide we must have another CS from Meru, of which I am requesting that we should have. Let that minister be from Central Imenti. Any of us, any son of Central Imenti is competent to serve as a minister. Irethira ikirima, irethira nungi, only I have no objection. But kiti kia waziri is not an entitlement of South Imenti alone. I will repeat it again and again. Kukeja gutuika kwa area yumba produce minister nkurukie bangi ni arekinya Kiremango Chini aithukirite bunene kathuri murungi na kumwitira kathanguthio na kuga kinya gitikire nakyo kia munini wa speaker wa senate kethira gikijukia na njira ya nyuma na gitigi kinene muno kwithira ai deputy speaker
gutungi uye nkurukie kathuri tatikitikira kia we to saturending with the deputy speaker na somebody else cha untebwira no but it was saturending through Gachagua unge anenga reform cha wita gutweka deputy speaker wa National Assembly watweka no Gachagua agutigwa Ruto anengerete mo form Gachagua kama manage Meru of which he managed Takathuri amunengera form na weta gusainithia deputy speaker wa Senate na gutimenya kutha kwina deputy speaker bairinde Meru umwethere National Assembly ungethira I Senate it could not happen jai manto yara tutiugaga because they are in-house on the other side. Bwe bakenda bwe kumi kuma kirikiri mangoshine ni ati President William Ruto na mwirite akamunenkera gitege okaria bwandene na wathani ba matora ontukinya President William Ruto atojuria monka muthenya jwa na arua. By the way, kinyata tutiuga muno, it was the promise of President Ruto that I was to be the Minister for Internal Security. That was his promise, even though it did not mature. And I took it with a lot of strength. But the point is that I'm serving at a position, I'm serving as an MP comfortably and without lamentations. I'm not lamenting at all. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Kuma Ntereche Central twerekere Monka County muturire ni county ya Tharaka Nithi ni ara mujumbe wa Makuronde ne county ya Tharaka Nithi Susan Ngoge Muindu na oriti thirikari nene amana thirikari ya county gutigera ni gutenga mbecha cha gutethagiria mici iria igikurukira kagita gakomo ta gutaukirwa ni endo bao mbajua na mathina jange kathomba kuringana na Susan Ngoge Muindu augete micira mingi ni gukurukira kagita gakomo na nkuruki kwagia mtu akwithirwa akibatethia. Susan arariteja kagita na karara ariongirite mushijo mwenda ne Ntereche gichoe kiri wadi ya Muthambi ari aretete kubatetheria na bikuria na bobo ni nyuma ya muchejojo gutaukirwa na nkuruki gutigwa ningi na mushiari wana banjeu. Bunge Mwekuru ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngoge wa Muindu muthenya wa munde na riongirite ntura ya gichoe arere wandi ya Muthambi gutetheria muchi umwe na bia kuria ara Mwekuru wa muchi uyu ajirwo murimo wa kansa na gutigira murumu we mwana wa mieri 9 mugekuru wae alwarire kansa ya nda ametiritidia endia kiria kionde ari nakio atigwo ugu na Ngai ona kwagirite ajokia mugekuru na atigwo atina gintu no mwana ake na mutigire mwana kana kanini ka mieri 9 Susan aronekana kuria Karibanteri nu gutigaga gwetera mwankarira na siasa bakaja kubatethia ende bobongo no abebangania na kuigwa bagitethanagia utigetere mantu monde turayibana na siasa ndugaga twingwa turutanagie ni kuruta wira cia mwathani ekuru bari magiria nturi dalimu ithie mundekara ukona kanini geria mwathani ruga ngeria ithina kanyamu kanini no turwa kameria lita 5 kundia mwana una ngirasi amwe kume mbe ngirasi emwe mwere tukuya kwa murethi anto bako ruma boge mbwa ruete gocho ru murethi tenda wema enda zako ngoja mali Kagita ni waga Susan akiuga kwina obatu bwa thirikari ya kaunti amwe na thirikari nene kwa iga kigina gya gutethagia michite no rira yona thina ira ite kwirigiritwe Teru nkoria thirikari cionde county government na national government nitwe ciumie tutenge kiti tutenge kigina kia emergency ria twana twatigwa na mwana toyo murethi karia twatigwa na ojo wetoyo karia Mwekuru toyo ganine nkirwe konkamenyera Mwekuru toyo negwe na kuwa kwina system ya kuthingatia kana kuga atigwa gatene thena gina kana kuga atigwa na ojo wa mwanjie kana kuga atigwa na ethe uma nkoma kana kuga atigwa na gino temwega kiongo kaga karangata iko thira system ya gutrack twana gutigwa tutakwiyombera twana turi mukia mtu kuthia koya na kithakania kindu kana kwa kuga kamenyera tweni current ando tuba motivate na njira gotwika antu bakienda kukagia kintu ona tatu tena bagina na bwa Karibanteri nu bakionekana gucokeria Susan ngatho imbingi muno arakinya baugite kwina atongoria bari Ntere inwende batoro bebumiria gutethia muchi uyu kakuga mtu wa wendi umwega uria ngimwiguira kiao no auke amutethie tontu mwana uyu no mwanka thomire na atire kieria mwana turirwo atia
twemenyere tudure muntu ebakubi nao kandi bwireni antu bagicwe tikandi siasani indi ni cionde sagana icio nyunyaga mwaka ono mwanga tutare mathabu tumenye ne uwe bakubi na atio guturaga kana nolo ikurasa ugututethia nteto ino ni Muthambe sub county etina MCA etina deputy governor etina waziri kwe muntu ana kinya mujo na riu ni tondu aguturirikana tutikwaria siasa kona ni ntemearia ndi ndiuga atiri kitendo giki Ngai alotonya meciria ni maitu na njira ya mwanya kagita kakethwa agitucua gutikagite ukabingika kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Marambi ta murimi wa Mbogo. Tukiuma Tharaka tucokerekere kaunti ya Meru twerekere Monka gicigo mbunge gia South Imenti ni aria aciari bacukuru ya primary ya Mikumbune ne barombere kuthithia maandamano wa nkoroki ya kilomita 7 monko bicini ya kithomo ya sub county ndene ya Kaguru nikenda gukinya mateta zao na onto mwarimu munene wa cukuru eze na thirite agitumira utongo wa cukuru uria guteko batara ni aria kinyapa manerete mujumbe wa gicigo bunge ga South Imenti Dagitari Shadrack Mweti bakiuga na aremi ni kumenyera kithomo kiri gicigo bunge kiu gia South Imenti. Jeff agituma narukona ru nabo aciari ba primary ya Mikumbune ni bathithitie maandamano jamakire muthenya jwa narua aria betete na maguru gwa nkurukia kilomita 7 kuma cukuru ya Mikumbune monko bici cia kithomo ntere cia Kaguru. Kuringana na aciari baba kabethirite bakithingatia baruga bandikirite rwangi rwa kithomo ntere iji bakiuragia mwarimu wao munene cukuru ne iji nethire akeberwa na bo ni nyuma yawe kwithira kinyangia into bya cukuru bo nene na kinyankuruki kwithira batigwitania bwega na aciari ba cukuru iji batu report yetu tumirete obisini aja report yetu tutachokerwa mwanka thaiji ikyo batu twandamene mwanka thai twaja kuona report yetu na atetombera gukinya ndene obisi nontu batu tutikwenda Mikombo na primary Kinoti kunontu na tunogetie batu tutiomeria kaire gukara Mr Kinoti itochura mwarimu ungi na gwatwe kote mwarimu ungi ukoneka ndene Kenya itokare tutina Mr Kinoti cukuru yetu ne kare au na report yetu ejere ajo obisi ne kuma kethiru to mwabi umye bitatu tukira ngejete kwande ngioba na monka na ruande ngioba weta thira acokete kwambira kwandinto bya cukuru na no twina maroro tuga monka na arua turi andamana monka ofisine tumenyera mantu yetu yakathikirwa kurukia aciari baba ni baugite kwamba kwithira rwangi rwa kithomo rwa South Imenti karwithirite rukewa nkukuo ni arimu na nikyo kwa kagita nande baregete kuthikiria uge bwa aciari ari akinyire gwatweka kwembeshi karumanwa we corruption ikathithwa kenda Kinoti ari main school ya Mikombone twende education yetu cokeria Kinoti gewe kiwa banenkerete ka Kinoti no ki education niba gatweka Kinoti akarunga menere Mikombone kuruma aciari cukuru yetu tegweta bwega cukuru yana ibetre bake banyia performance ne namire na kenge kinya cukuru ya Mikombone primary ne rugurirwe gacero ana beto batura baingiri nchera watweka mwana wetu ethira atena tuition mwana omba gweta kaingirwa gwe kasero kethage Mikombone primary mwana gatinda au aingiria au mwankogoro kwa ana betu bagwatiru stress muno ni untu bakwithire gitare onde bethaira becero kithomo geko gwande ana aciari bakothamia baikia goki ngoriga ne ukategwa aciari bara batigerie ibakai nae batikwenda aciari bara baumite Mikombone into bya skuru byatira bikenda gwa ng'ombe cienderwe tutamenya mbeca cietireo mete skuru ne ndirwe tutemenya cietao mpempe cianda wa skuru ya Mikombone primary tutemenya into nara bieta utonga bwa skuru tutemenya ra bieta ana beto anto abetha be klasine mpempe cia koro ibo beta gutindo thandura mpempe mwarimu akendia mpempe mbesi igeta itombo tedia skuru ukarendirie mite kiumia kithiru endia ng'ombe na tutikumena ara gwikia mbia cia skuru bado toru na nyama avocado na arenderie na marigo na arendirie na matuma toitire mbeca cia kugura nguku cia ana bathoma acio ba grade 9
na baadaye Kinoti aethiri ciawe eja cukuru akamatere akwenda agetoria nkurukia ciari baba ni bameneretie kinya bunene mujumbe wa South Imenti Daktari Shadrack Mwiti uria bakuga noe withirite agwatirite mwarimu uju atigaito cukuru ni untu mwarimu munene uju no mwo baria baringaira mujumbe uju siasa na munene nuntu uju aturari campaigna wa Dr. Mwiti ikyo gituma arema na atwirira agakara mikumbone na atiuma mikumbone na inya twageria njira cionthe tutimwita mikumbone na Shadrack nuoregete na Kinoti nuntu ethairwe campaign owe ripoti ya Kinoti kuremera cukuru ya mikumbone Shadrack Mwiti omugwete na twero atiuma mikumbone na twere Shadrack Mwiti atena mwana mikumbone ende batu acebe mikumbone tukwana manto jato yate kuthikirwa tokoriwa pawe wa atenio ya kweberia Kinoti nonto in campaign o mikumbone itokorigwa pawe ukino Dr. Mwiti enio kana MP wetu enio ya gutweka agakaria mwarimu kwethira akija cukuru anywete twene evidence ng'anu Kinoti ya cukuru anywete ndene mikumbone primary school ni aria kinya nyuma ya ciari baba gukinya obisi-ini iji cia kithomo ntere cia Kaguru batirona muntu akubanoga monka mathajo goro jethira jagikinya na bakunja nthama na kwana bathithitie uju nyuma ya kuita na bao bonthe cukuru na iji na kinya nkuruki kuminga kiripotera Meru TV mbeta Jeff wagituma ngathochie mwanya Jeff wagituma no ntubo ripoti yu yegi mateta za arimu kana ja ciari kumantere yu cia mikombone inchokerete nyuma ya ndeka inkaito ithire tukimurika kuthuja na nkuruki gutegera mantora ja karinde ngathiti cietu ndi na ngathiti The Daily Nation na nkuruki tukatha twita kagera ngathiti kinya ya The Standard.